Ngiphoxeke ngathiwa nasuzwaneni ukuzwa lensizwa esesithombeni ukuthi ithuke ubaba uThokozanilanga yambiza ngenhlamba enkulu. Ubuntu buyasiphelela phana online, kodwa abantu bayijwayele lento kuyenza. Sebenza isikhathi eside futhi engekho ama-consequences. Yiphi lento ubaba uThokozanilanga kade eseyenzile ebuhlungu kangaka osongaze umgaqaze ngenhlamba engaka? Ubiza ubaba omdala ngokuthi umfana ngakho uphuphile, wasembiza ngale nhlamba, wasethi lidala. Ngokwenzani? Ngokuthi ipost ayiphostele yona nje beyikhulumela lento ayikhulumayo. Bafowethu, inhlonipho iyasibalekela bafowethu, kabi nje iyasibalekela. Kodwa-ke laphana kuMsizi SA ku-Facebook ubhale ipost ukuthi amazwi akhulunywa ubaba uThokozanilanga athi, ngifisa bembuyisele nasemsebenzini njengoba udaba luhambe lwaze lwathinta nomsebenzi awenzayo. Insizwa ethuke ubaba uSomnandi igcine itholiwe, idlulise ukuzisola nokuxolisa kubaba uThokozanilanga. Ngesikhathi ikhuluma neBhanyazile TV ku-YouTube, iveze ukuthi ibingazitsheli ukuthi nguye ngempela ubaba uSomnandi ngesikhathi imgibela ngenhlamba. Ngakolunye uhlangothi, ubaba uThokozanilanga uthe le nsizwa ufuna ihlawule ngenkomo ukuze namanye amahlongandlebe azofunda isifundo. Ubonge bonke abamsizile ukuthola le nsizwa. Uphinde wagcizela ukuthi abaculi bamaskandi bangabafana nabo futhi bangobaba, bazi wonke amaqhinga okuba umfana, abazona izingelosi. Wayevala kanjalo-ke inkulumo. So mhlawumbe ku-TikTok abantu abazange bebona, baningi abantu abalahlekelwe imisebenzi through ama-comment ezwe ku-TikTok. Baningi abantu abangasebenzi kumanje bahamba ama-CCMA bezama ukuthi bevikele imisebenzi yabo, kodwa akulungi kahle. Inkulumo esiyikhulumayo online is more dangerous than ukuthi umuntu engakubamba inkunzi or akhijack. Is a silent killer. Sekuyingozi kakhulu into ongayithayipha wena ngesandla sakho efonini yakho u-comfortable lapho ohleli khona. Yiyo into esingakuvalela. And amakhampani aseyayisebenzisa lo ndlela leyo yoku-check ukuthi wena online uziphatha kanjani. Njengomuntu ondokungena nje enza ama-videos athize, akhuluma ngama-topics ku-YouTube without ukuthuka inhlamba, without ukungcofa abanye abantu, ngiphendula iy'nkulumo ey'thize esuke ivela uhlangothi avele afike umuntu akusho ngenhlamba engaka. Uyayibona loo nto ukuthi imfundiso kahle kahle iyaleka, khona kungahambi kahle khona. And laba abantu abadala abazele abaney'ngane ey'funda isikole, amagqosha nje amadala awakhulile. Kuyadisappointa nje kakhulu ngendlela akwenzeka ngayo kwa-online. So uma kusaqhubeka kanjena sisazolamba bafowethu, khona abantu basazolamba. Isimo somnotho sinje, isimo somsebenzi ibheda kanje, uzoxoshelwa into eyenzeke ku-Facebook, into ongahlangani nayo, akathi uqhawe lakho, akancikisana qhawe lakho, ayikho into ekuthintayo. Uzomgaxa ngenhlamba engathi wakwambona uyamazi. Baba omdala bafowethu, inhlonipho akhambi kahle. Yabona into ezokwenzeka manje going forward, sekuzoba lukhuni ngempela, kuzoba nzima. If le nto le bayibona nabanye abaculi, bayibona ukuthi iyasebenza, bangasenza isibonelo ngabanye abantu. Ngiyakhumbula uKhuzani ethi akufunwe lo-assist lana oyifundisa iy'ngane ayithiwa uKhuzani. Ngenxa yokuthi uKhuzani uhlukanise ingoma yonyaka ekhosini ngomjolo loyo, ethi azimthuke iy'ngane. Umama ongenaso isimilo, ongenayo imfundiso, ongafundisekile, even if bamfundisa abazali bakhe behluleke
ukuthi bekhanda umuntu wesimame onekhanda elihluzile. Uma esefuneka sekutholakala sekuthiwa kungene ama-social worker, ingqondo isiyabuya. Okusho ukuthi bonke amakhanda abo abantu ayasebenza kahle kahle. Kusuke kukudelela nje, kuwukweyisa nje. Umuntu ey'tshela ukuthi angeke atholakala. Ayikho into ongathi uyayikhuluma online ncade kutholakala. Ungatholakala anytime ufuneka. Abantu bangakuthola, bangakulocate. Bakhona abantu abasuke bekwazi abangakini, abanyanyayo ekhaya kini. Yibo laba abazokudayisa labo. Betshela abantu ukuthi hayi lo muntu siyamazi wangakithi nje. Wozani nizomthatha lapha. Uthola kanje, usebenza kuphi kuphi. Ushiye nama-information, yonke into. Ama-emails, nama-cellphone number akho lapha ko-Facebook, yonke into. Awazi nakwazi ukuthi ziyaku-track-a lezi zinto. Ufana nama-location, ukukhombisa nokuthi uhambela kuziphi iy'ndawo. So nje kuwubuthutha ngempela indlela esiy'phatha ngayo lapha. Because kuyathukana impela. Kuyasukelwana nje impela nje. Ndiqala ngenhlamba. Abanye-ke abasho lutho-ke. Umuntu uyakucinga aze akuthole thuba naye. Uqhamuka nje umuntu kanje kanje wamlimaza akasekho. Kungazeki ukuthi kanjani. Kanti izinto za-online. Asizameni ukuthi le mpilo le siyiyeke. Ngiyazi ukuthi abalandi bathanda lento ama-Red Nation ayayithanda ukwenza lapho into egcwale ephejini kaKhuza nami kamgcwane. Kuyoba buhlungu ngelinye ilanga ngempela kulahlelwa umsebenzi. Uzima nje ukuthola omunye umsebenzi. Isimo somnotho sinje, impilo isibheda kangaka. Wena usazodlala umsebenzi wakho. It's very painful. Sizameni ukuthi sihloniphe nabantu abadala bakithi. Obabuthokozani la kubona ontanga yethu bayasala badala endimeni kamaskandi. Asizameni ukuthi sibeke respect eduze kwegama labo. Uyabona ubaba umuzi lo uhloniphekile, wena uyafika umgadlaza ngenhlamba. Thina masisenza ama-video siyibhedela lapha sikhuluma ukuthanda kwethu. Ungangena kuma-comment uyithukeleke thina-ke ngoba vele ke siwenze lutho. Kodwa hawu iciko esinomlando ongaka umaskandi. Hayi, it's shameful. It's very shameful. Kodwa-ke ukukhula kuyadingeka ukuthi singabantu. Ukusungisa ingqondo sicabange kusasa. Ukuze kusasa, because information kanjena i-internet ayikhohlwa. 10 years from now, yelo lo mfolo uzothi usayabona lento lena. Abuke ukuthi yazi ngangenziwa ubungane. Kodwa ukhulile manje. Ukhulile mdala kabi. Uzotrenda nje ngento engasile kangaka useyami. Ngabe ngcono ukuthi bekuphendulana ke embhoqa ngandlela thizeke. Because ukubhoqa wakhona ngomaskandi kuyaziwa. Abanye bakuthatha ke kabi-ke kodwa ke ukubhoqa akufani. Nanje ukugaxaza nje umuntu ngenhlamba. So ivideo ke ikhona lapha ku-Bhanyazile TV ku-YouTube. Abantu bazoyibuka abafuna ukwazi ukuthi kwenzakaleni. Lapha nje bekwenza isummary. Ngenza nje i-commentary ngale situation eyenzakalile. Engathi kodwa ngihamba kahle-ke. Babuthokozani langa njengoba ekhulumile indaba yenhlawulo. Naye ubafo lo omthukile. Engathithi-ke ngabe nesisombululo esizoba phambili sidlule kulento kube nokubambisana. Because okubalekile ukuthi kube nesisombululo esizokhulisa omunye umuntu ukuthi hayi into enjeni wrong. Umuntu afunde abone ukuthi hayi ngibhedile lapha. Angaboni umuntu balakhe senkingeni. Abone nje ayibonele umuntu ukuthi la ngibe wrong. Ngandlela thize ngiyabona salahle uhlala kude kanti la.